and children, we back one more again with this your queen, head from the body of this your Gullah Geechee Nation. Now, I'm gonna look from this your face and you say, well, who the hell is that? Half of people say, tell them. Well, look here, this is Sarah. Alright, Sarah too comes from Congo, her tradition, her culture. We made a connection. So, Sarah, what brought you to the Gullah Geechee Nation? Bueno, aquí, sí. Bueno, realmente lo que me trajo aquí es el hecho de que en Honduras, en mi país, yo pertenezco a un pueblo que se llama Garífuna. Garífuna, ajá, sí. Es una etnia del país, pero esta etnia en Honduras llevamos 212 años de vivir ahí, pero realmente nuestros orígenes son de la isla de San Vicente en las Antillas Menores. Ahí el negro africano se unió con la indígena de ahí y se mezclaron los dos y salió la raza nuestra que es Garífuna. Entonces en mi país yo escribí un libro sobre las primeras maestras educadoras que pertenecen al pueblo Garífuna. Ah, sí. So in your town, in Honduras, you have the Garifuna there, but they're the minority. And you don't learn a lot about them, they're not written a lot about them. Son una minoría, ¿verdad? No hay mucho que se escriben, no se escritos En Honduras, nosotros somos aproximadamente un 2% de la población, que son 7 millones. Pero a nivel de todo el mundo, somos el mayor grupo poblacional garífuna que vive en el mundo en Honduras. Okay. So how many percent? The largest percent of Garifuna lives in Honduras. Yes. Okay, and where people think they live elsewhere in Brazil, but the largest population is in Honduras. Yes. Okay, and that is your family, that is your heritage. Garifuna. Sí, esa es mi etnia, esa es mi etnia, Garífuna. Y nosotros como Garífuna, nuestras raíces que traímos de la isla de San Vicente a través del africano, conservamos y preservamos nuestra cultura, nuestra identidad cultural. Por eso era que yo le contaba sobre la cuestión de las cosas espirituales. Yes, sí. So that's why we preserve our culture. We preserve our culture. Our spirits and the spiritual connection. Y también la lengua. Hablamos nuestro propio idioma. So we speak our own language. And what is the language called? Yes. El idioma Garífuna. Okay, so now la lengua Garífuna. Escuchen. Bueno, Huiti Rambabei, Sereme Wamuti Sunti Gabaku, Nasubu Dirunibu, Mama Biwende, Mama Nisibu, Mama Magandi Buba. Okay. Now en español. Yo le dije que muchas gracias y mucho gusto conocerla, qué bonita reina tiene y que estamos orgullosas de ti. All right. We're very proud of you. Thank you. Muchas gracias. The most beautiful queen that you can have here. We're proud of you. Right, thank you. So as I thought she said, my sister said that I'm the most beautiful queen that she's found here, and they're so proud of me and so glad to have found me here. Now there was something you said to me in the praise house earlier when we were clapping. You said it was called what in your country when they go into trance and they move in a circle? Hay algo que le explicaste a ella en la iglesia y en la casa espiritual, que ustedes entran en trance, ¿y cómo se llama eso? Ok, eso en nuestra cultura garífuna se llama el dugu. Son manifestaciones culturales donde nuestros antepasados, un ancestro nuestro que muere y necesita de algún familiar que le haga alguna actividad X, como una misa, como comida, como bañarse, pero él ya está muerto. Entonces se manifiesta a través de alguno de los que está vivo, que es familiar, para que le puedan hacer esa actividad. So when you get together and you do your rituals, then you have the spirits of your ancestors that come back and they inhabit the person. And so that person now goes into trance because they're presenting the spirit of the ancestors. The spirits have come to them. Presentando el espíritu del antepasado. Correcto.
See? Yes. And so it's the same thing that we would call it a shout, the tradition of seeking your ancestors come to you. Lo mismo que usamos aquí en el ritual de shout, cuando buscamos también que nuestros antepasados se manifiesten en nuestra vida. Ah, perfecto, perfecto, excelente. And so then the circle connects you. So you still have that sound. Y nosotros tenemos en Honduras una baile especial de los garífunas que se llama punta. Punta, yeah, Sí, yeah, sí, punta. sí, 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 chica, yeah, chica, sí, chaca, 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 So you see, no matter where we are in the world, we have that circle of connection. It's always about family. It's always about community. It is about our ancestors from Mother Africa. And so they always bring us back together. Mi hermana, gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Muy bonita. ¿Cómo hago para regalar? So, Hannah Chilla, this year, the one going on. Ok, ¿se lo puedo dar? ¿Se lo puedo dar? Es un recuerdito de Honduras, es la bandera nacional de Honduras, para que me recuerde siempre. Gracias. We remember her. I will. Souvenir. And I want to come visit you. Quiere venir a visitarte. Ok. This is indigo and white. And these are colors of protection for us. Que son colores de protección para nosotros. Uh-huh. El índigo y el blanco. Sí, son sus colores favoritos. Ok, So you see, once again, there's that connection. You know we can't get away from it. Indigo and white brought to me here from Honduras, the flag of Honduras that we have to fly along with the Gullah Geechee Nation flag. And so Hannah Chilla, while Hannah out there to look for everything else, plenty time get right here in the circle. So Hannah Chilla, this year the Queen Quet, and that'll work right on.